gicamunsi cyo kuri wa gatanu nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent n'abamwungirije be aribo Kirasa Alain na Lumumba Sosthene bahamagaye abakinnyi bazifashishwa mu mukino w'ikipe y'igihugu izahuramo na Central Africa. Kugeza ubu ngubu uyu mubare mwinshi utagaragaramo abakinnyi ba Rayon Sports ni na nyuma y'uko ikipe ikundwa n'abanyarwanda itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda yari imaze igihe ititwara neza, ariko ku myitwarire bamwe mu bakinnyi bayo barimo rutahizamu akaba na rutahizamu w'ikipe y'igihugu wagiye ugiramo ibihe byiza kabuhariwe Sugira Ernest n'umunyezamu wa mbere w'ikipe ya Rayon Sports Kwizera Olivier. Abo bose kubera imyitwarire mibi yaba ari Sugira Ernest na Kwizera Olivier ni bari mu bakinnyi bazitabazwa ku mukino w'Amavubi azakinamo na Central Africa. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu tariki ya 28 Gicurasi 2021 umutoza w'ikipe y'igihugu yahamagaye abakinnyi 33 bagiye kwitegura imikino ibiri ya gishuti Amavubi azakinamo na Central Africa, barimo Kevin Monepake wa Saint Etienne ariko batagaragaramo rutahizamu Sugira Ernest n'umunyezamu Kwizera Olivier. Mu bakinnyi Mashami yahamagaye haragaragaramo amazina mashya akina mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Abakinnyi bashya bahamagaye mu Mavubi barimo umunyezamu Buhake Twizere Clement ukinira ikipe ya Stromae F yo muri Norvège na Ntwari Fiacre ukinira ikipe ya Marine y'i Rubavu. Ya Marine itwaye neza. Muri aba bashya bakina mu bwugarizi bagaragayemo cyane bwa mbere harimo Nigena Clement wa ikipe ya Rayon Sports, hakazamo Rukundo Denis wa Police FC yo muri Uganda, hakazana Rwabije Brian Clovis mu bakinnyi bakina hagati mu kibuga hagati. Mashami yahamagaye Nishimwe Blaise umuhungu wa Mateso Jean Dodier utoza ikipe ya MVC ya Mukura, hakaza wa Rayon Sports hakaza Samuel Golet ukinira Lalare Olivier Frey mu Bubiligi. Mu bakina batahizamu Mashami Vincent yahamagaye Kwitonda Alebak wabimeritaga kandi witwaye neza mu ikipe ya Bugesera, hakaza Mugunga Yves wa APR Football Club, hakaza Kevin Monepake wa Saint Etienne na Raphael wa Eskilstone yo muri Sweden. Mu bakinnyi bari basanzwe bahamagarwa batagaragaye mu Mavubi kuri iyi nshuro bayobowe na rutahizamu Sugira Ernest, abanyezamu babiri barimo Kwizera Olivier na Kimenyi Yves bamaze iminsi batitwara neza. Kuri iyi nshuro Mashami yongeye guhamagara Kevin Monepake witabajwe mu mikino yo gushaka itike ya CAN ariko ntiyitabira. Ubu haribazwa niba azaboneka cyangwa azongera akaryumaho ntaze mu ikipe y'igihugu. Ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda Amavubi irateganya gukina imikino ibiri ya gishuti n'ikipe y'igihugu ya Central Africa mbere yo guhura na Mali mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022 mu mukino wa mbere mu itsinda E uzabera i Bamako. Niwo mukino wa mbere Amavubi azaba akinnye nyuma yo gusoza imikino yo gushaka itike ya CAN byarangiye baburiye muri Cameroon nyuma yo kunganyiriza Yaounde ubusa ku busa bitagize icyo bimarira. Ikipe yasoje ku mwanya wa gatatu mu itsinda inyuma ya Cameroon na Cape Verde zahise zibona itike yo kwitabira iyi mikino nyafurika. Iyi mikino yo mu Rwanda ruzakina na Central Africa izabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo, imiryango ifunze nta muntu wemerewe kuyitabira. Umukino wa mbere uzahuza aya makipe uzakinwa tariki ya 4 Kamena. Aya makipe yongere kugaruka mu kibuga tariki ya 6 Kamena 2021. Intego y'iyi mikino ku bihugu byombi ni ugutyaza abakinnyi bitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022. U Rwanda ruherereye mu itsinda E muri irushanwa aho ruri kumwe na Mali na Kenya na Uganda. Biteganyijwe ko ikipe y'igihugu ya Central African Republic izagera mu Rwanda kuri iki cyumweru mu cyumweru gitaha ije kwitegura iyi mikino ya gishuti. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi byari biteganyijwe ko izakinwa muri Kamena uyu mwaka, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yayimuriye muri Nzeri ukwakira Ugushyingo 2021. Abakinnyi Mashami Vincent aba nibo bakinnyi b'intoranwa. Tunarebye kandi abenshi nk'abakurikirana umupira turabona yuko ibyo ari byo byose bigoye kuba bavuga ko hari umukinnyi waba wasigaye. Gusa icyatunguranye ni Bizimana Djihad wagarutse muri ikipe y'igihugu Amavubi yari amaze igihe adakina. Gasogi United yakoze ibyo abenshi batibwiraga, yasinyishije Armel Gisire wari usoje amasezerano yo muri Kiyovu Sport. Rutahizamu Armel Gisire ashoje ukwezi kwa Gicurasi ari umukinnyi wa Gasogi United. Armel Gisire rutahizamu wa Kiyovu Sport uyimazemo imyaka 2 n'ubundi yari yarasinye bivuze ko asinyiye Gasogi United nta faranga atanzwe. Ubuyobozi bw'ikipe ya Gasogi United butangaza ko Armel Gisire yasinye amasezerano y'imyaka 2 ashakira ibitego ikipe imaze imyaka 2 mu cyiciro cya mbere. Uyu mukinnyi yagiye agonganisha amakipe kubera amasezerano yasinyaga nkaho Ukuboza 2019 nibwo ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwareze
ikipe ya AS Kigali wishinja kuganiriza no gusinyisha Armel Gisire wari ugifite amasezerano y'umwaka muri Kiyovu Sport. Armel ubwo yasinyiraga Rayon Sport, Kiyovu yareze AS Kigali kwica nkana amategeko agenga igura n'igurisha ry'abakinnyi, aho bavugaga ko basinyishije umukinnyi wabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kugeza ubu ngubu Gisire Armel yamaze kuba umukinnyi bidasubirwaho Gasogi United. Bombori hagati y'abakinnyi ba Sunrise n'umutoza wabo Moses Basena. Muri ikipe ya Sunrise havugwamo umwuka mubi hagati y'umutoza wayo Moses Basena ndetse n'abakinnyi b'iyi kipe, akaba ari intandaro y'umusaruro mubi muri iyi kipe irimo kugaragara uyu mwaka mubi uvugwa muri iyi kipe uri kuva hagati y'abakinnyi ndetse n'umutoza, aho kugeza ubu abakinnyi batakiri kumva neza amabwiriza y'umutoza bitewe n'uburyo abitwaraho. Impamvu nyamukuru ituma abakinnyi batari kumva amabwiriza bahabwa n'umutoza biri guterwa n'uburyo abitwaraho, aho bivuga ko atajya abaha umwanya wo kuruhuka, ahubwo abakoresha inama za buri kanya ndetse akaba adashaka kugira umukinnyi n'umwe atega amatwi, akanarenzaho kubasuzugura cyane. Ikindi kizamura umwuka mubi muri iyi kipe ni uko nyuma y'uko Moses Basina yongera amasezerano, ubuyobozi bw'iyi kipe bwahise bumuha ubushobozi bw'ikirenga mu gufata ibyemezo byose byerekeye ikipe, bikaba bisigaye bituma akora ibintu uko abishaka n'igihe abishakiye atagishije n'inama. Kugeza aya magingo ubwo twarebaga igice cya mbere yakinnyemo na Etincelle, twabonye ko ikipe ifite ibibazo bitandukanye, ariko Innocent amakuru ifite avuga ko uretse kuba Moses Basena atumvikana n'abakinnyi n'abatoza bamwungirije ntibavuga rumwe, kuko ntawe ajya yemerera kugira icyo avuga imbere ye mu kazi bakora ka buri munsi. Abakinnyi Moses Basena yazanye abakuye muri Uganda barimo Wangi Pius, Hudu Kawesi, Yafesi Mobilu, Suleiman Majanjalo, Ayubu Kiza, bivugwa ko nabo batakimuha umusaruro nk'uwo batangaga mbere bitewe n'uko asigaye abasuzugura cyane, dore no ko ku mukino batsinzwemo na Etincelle Suleiman Majanjalo yagiye mu kibuga asimbuye ariko atabyishimiye. Hashize iminota 6 ahita ataka imvune kandi ntawe umukozeho, ahita asimburwa na Byinshi Daniel. Innocent yagerageje kuvugana na Rebero Emmanuel ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'iyi kipe ngo imenye icyo uruhande rw'ubuyobozi bubivugaho, ariko ntiyigeze ashaka kugira icyo atangaza kuri kutumvikana ku mutoza n'abakinnyi. Umwe mu bakinnyi b'iyi kipe waganiriye na Innocent ariko wifuje ko atagaragaza umwirondoro we, yavuze ko uburyo Moses Basena abafata biri mu bintu bituma iyi kipe itanga umusaruro udashimishije. Ati Moses Basena nawe hano bacyumvikana, ntawe ushobora kugira icyo amubwira ngo amwumve uretse natwe n'abatoza bamwungirije, arabasuzugura cyane, ubona yitwara uko yishakiye byose. Ikipe itugomba iba yabiduhaye, ariko hagati yacu n'umutoza nta bwumvikane dufitanye, ndetse mu gihe nta gikozwe ikipe yakwisanga ahabi kurushaho. Bamwe mu bakinnyi ba Sunrise batangiye gutera umugongo Moses Basena muri shampiyona y'umwaka w'imikino ya 2019-2020. Sunrise yari yayisoje iri ku mwanya wa 7 n'amanota 27 mu makipe 16 akina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Muri uyu mwaka w'imikino wa 2020-2021 mu mikino y'amatsinda, iyi kipe yakinnye ishaka kuzamuka mu makipe 8 ahatanira igikombe, yasoje iri ku mwanya wa 3 n'amanota 7 inyuma y'ikipe ya Espoir yari ifite amanota 9 na Marine yari ifite amanota 13. Mu mikino ibiri imaze gukina mu rwego rw'amakipe ahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, umusaruro wayo ntabwo ari mwiza kuko yanganyije na Mukura Victory Sport igitego 1-1 ndetse itsindwa na Etincelle ibitego 2-1 tariki ya 10 Kamena 2021 nibwo ikipe izongera gukina umukino wayo ubwo izaba yakiriye Gasogi United. Nabwo kandi iyi kipe ya Gasogi United ishobora kutazayorohera ku kibuga cya Nyagatare ku nshuro ya gatanu. Kevin Monepak yifujwe n'Amavubi. Bamwe mu bakinnyi bari bamenyerewe ntibongera kugaruka muri iyi kipe, ni nyuma y'uko bigiye bivugwa y'uko abakinnyi kubera imyitwarire yabo abenshi bagiye batagaruka muri ikipe y'igihugu. Abenshi mwabonye ko nka kapiteni wa Rayon Sport Rugwiro Herve Amadeus atagaragaye muri iyi kipe, hakazamo Eric utagaragaye, Ngendahimana Eric ukina Kiyovu Sport nawe utagaragaye muri iyi kipe y'Amavubi, harimo Dani utagaragayemo, akaza Faustin nawe utagaragaye muri iyi kipe. Aha benshi bagenda bavuga ko ibi ngibi ari byo byari bikenewe kuri Mashami, ugomba kujya areba akareba abakinnyi bakenewe ko kandi akaba aribo bagaruka muri ikipe y'igihugu kuruta guterura amazina. Liverpool yasinyishije myugariro wo kwikura mu bibazo imazemo iminsi. Ikipe ya Liverpool The Cops yatangaje ko yasinyishije myugariro w'Umufaransa w'imyaka 22 witwa Ibrahim Konate wakiniraga ikipe ya Leipzig amasezerano y'igihe kirekire
akayabo k'ibihumbi 35 by'amapawundi. Liverpool yahuye n'uruva gusenya mu mwaka w'imikino ushize yatangaje ko yamaze kumvikana n'ikipe yo mu Budage igura myugariro wayo Ibrahim Konate ndetse ngo izamwerekana muri Nyakanga isoko rifunguye ku mugaragaro. Umutoza Jurgen Klopp yafashe umwanzuro wo kongera imbaraga mu mutima w'ubwugarizi nyuma yaho mu mwaka w'imikino ushize yavunikishije abahakina bose barimo Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip. Konate yabwiye urubuga rwa Liverpool ati ndishimye cyane kuba ngiye gukinira ikipe ikomeye cyane nka Liverpool, ibintu binshimisha cyane kuri njye n'umuryango kandi n'umuryango wanjye. Ntegereje guhura na bagenzi banjye bashya tuzakinana abayobozi kugira ngo ntagire ubuzima bushya. Ubu ndajwe inshinga n'imikino ya European Championship mu batarengeje imyaka 21 mu ikipe y'Ubufaransa, ariko nyuma y'irushanwa nzi ko nzerekana ubushobozi bwanjye nshoboye mu ikipe ngiye gukinira, ariko nzi neza ko nzerekana muri imwe mu makipe ya mbere ku isi. Ibyo binteye ibyishimo. Jurgen Klopp nawe yavuze ko yishimiye kuzana myugariro uri ku rwego nk'urwa Konate. Ati ndishimiye kuba twongeye mu ikipe umukinnyi ufite ubuhanga nka Konate kandi n'umwe mu bakinnyi bamaze igihe nkunda kuva natangira kubona ubuhanga bwe mu ikipe ya Sochaux. Klopp yakomeje avuga ko nubwo mu minsi ishize uyu myugariro yagize imvune ariko amwizeye ndetse avuga ko yishimiye akazi ka Nat Ozan bakoze mu mwaka ushize ubwo bazaga gusimbura ibihangange yagenderagaho kandi bakagerageza kwitwara neza. Konate uzaba ari kumwe n'ikipe y'Ubufaransa y'abatarengeje imyaka 21 kugeza ubu ngubu